Da li ste znali koliko je dominantan i fenomenalan borac bio Benny Urquidez? Benny, kako ga zovu Mlaznjak, Urquidez drži zvaničan rekord u kickboksu od 63 borbe bez poraza, od kojih 57 nokauta. Benny Urquidez je odrastao u veoma atletskoj porodici. Njegova majka je bila profesionalni rvač, a otac profesionalni bokser. A zapanjujuće je i da sva njegova braća i sestre imaju crne pojaseve, a on sam ima crni pojas u 9 različitih borilačkih veština. Jet je odlučio da se profesionalno bavi kickboksom sa svoje 22 godine davne 1974. godine. Pod nadimkom Mlaznjak, Urquidez je bio takmičar u karateu bez kontakta, koji se kasnije među prvima borio u borbama punim kontaktom u Sjedinjenim Državama. Napravio je prelaz na karate sa punim kontaktom 1974. godine. U godini njegovog početka u Americi, često se boreći u mečevima gdje pravila nisu bila najjasnije regulisana, a različitost u stilovima je još uvijek bila dramatična. Sam kaže da ima 200 borbi bez poraza, međutim postoje neke nejasne stvari po pitanju toga. Tome ću malo kasnije. Urquidez je također poznat po tome što ima retko i nevjerovatno dostignuće od 6 svjetskih titula u 5 različitih težinskih kategorija i ostao je uglavnom neporažen u svojoj 27-godišnjoj karijeri i po tome nezvaničan svjetski rekorder. Kad kažem uglavnom, njegov jedini nerazjašnjeni poraz dogodio se u Muay Thai meču koji je bio obavijen kontraverzama, pošto je Urquidez pristao samo na egzibiciju bez odluke pobjede, jer je meč bio egzibicionog karaktera. Međutim, ta odluka je ignorisana kada je borba završena i pisali su mu poraz. Da je meč bio takmičarskog karaktera, pitanje u kojem smeru bi borba bila rešena. Vrativši se u ring 1993. kao tako reći veteran sa 42 godine, pobedio tadašnjeg branioca šampiona Yoshihisa Tagamija iz Japana, koji je bio čak 17 godina mlađi od njega na svjetskom prvenstvu u poluteškoj kategoriji. Sada uveliko u penziji, Jet je manje aktivan i posvećuje vrijeme svoje filmskoj karijeri. Bio je savjetnik kaskaderima i specijalnost mu je da obučava filmske zvezde u scenama borbe. Kao što vidite, sarađivao je sa Jackie Chanom, koga je pošteno pretukao i nokautirao tokom snimanja filma Klopa na točku, i sa Patrick Swayzejem između ostalih. On je također instruktor borilačkih veština, napisao je 4 nastavne knjige i objavio 8 instruktivnih videozapisa. Razvio je i njegovu sopstvenu jedinstvenu borilačku veštinu Aikidokan, što znači način života, a Jet Center se nalazi u severnom Hollywoodu u Kaliforniji.